Ya dale aseguramiento el commander del Task Force Zamboanga, Colonel Juvie Max Uy, que esta Pacifico el syudad de Zamboanga y no hay cosa para manlingasa na presensya del mga MNLF aquí na syudad. Ken intensyon amo era andalang nasulu in suporta con el dila chairman Nur Miswari, ken esperanza bisita el presidente Rodrigo Duterte na mga semana que viene. Asigun kun Uy, derecho del kada persona na grupo, el pasa na syudad, siya no ay sila ko sa violation ta komite. Maskin el dila grupo, el responsable na giyera del anyo 2013. Albert, para malinawan tayo, no? Yes, they are MNLF members from Cotabato and some, according to their spokesman, came from Caracas. But they did not travel in uniform or have banners or firearms. So it is the right of these persons, the right to travel. And hindi natin mapagkailan ng Zamboanga is the travel hub going to Basilan, Sulu, Tawi-Tawi area. So what the job of the military is, and the police is to secure them and make sure that they will arrive at their destination. Yari itira también si Uy, ken way armas o cosa para aresta el mga persona, ken intention lang, amo el pasa para nahulo sulu. Ayaw natin na magkanat-kanat sila. So that's why from the checkpoint, they were escorted to the pier where they are located right now, waiting for their transport going to their destination. Ya admiti también si Uy, ken way koordinasyon el cosa ya el MNLF para esta aktibidad. Por eso, ya manlingasa lang el mavivientes na di la presensya. We have nothing to worry. These persons are unarmed. Linawin ko po, unarmed sila. They are in civilian clothes. Hindi po sila naka-uniforme kung sila po ay member ng MNLF. But they have some IDs, but they are not in uniform. And we have nothing to worry. Hindi po unarmed yung mga individual na to. And siyempre, narinig nila that the national government, which is the national leadership, makipag-usap sa kanila, maybe that's the reason that's why they are going to their destination. El grupo del MNLF admitido que cerca na di la corazon al presidente Duterte, como cosa reitera el presidente Duterte na publicado testimonial speech na Junta del San Beda Law Alumni Association del Pasao Dia. Ella habla na testimonya que necesita tiene buena relasyon el gobyerno y el MNLF na liderato di Nur Miswari. Y hindi debe ase dinuay nada lang el BBL del antes administrasyon. Pero ele ofrece asigun amo el federalismo que conforme también asigun el campo di Miswari. We have to talk. We cannot ignore the BBL and Nur Miswari. Let me remind you that when Magellan landed in the Philippines in 1521, bringing with him Christianity, no offense intended, Katoliko ako. When he brought in the religion, Christianity, ang Islam was ahead by about mga 80 years, according to the archives ng Malaysia. Binabasa na. So they started to conquer the island. Naturally, they met the stiffest resistance sa Mindanao kasi may poste na doon. Nakapasok na ang Islam. And the Spaniards want to conquer the island and subjugated people there sa Christianity. Yung iba, nanalo sila, but most of the the early fighters lumaban talaga. So it resulted in so many killings and massacre. Yan ang nakadiferensya. So it is historical that unless we address the historical injustice committed against the Moro people, there will never be peace in Mindanao. Ang last guardian is pumayag na lang sila kung wala nang iba, federal. That is why Iran, ang centerpiece ko talaga was federalism. Yan ang inihingi ni Miswari, parang pinaka-areglo na lang. Kung hindi pa yan lulusot sa 6 years ko, believe me, mahirapan na kayo. Esperanzao el mambiaje este día el mga MNLF desde Pantalan del ciudad de Zamboanga para nahulo sulu esta mismo noche. Y esperanzao el bira sila otra vez pasa para pabulbida na de ila kadaigwalan probinsya. Yari itira el militar y PNP que tiene sila mga personajes que antabisya con el mga MNLF na Pantalan para evita con estos anda onde-onde aki parte na syudad. Albert Luna, Dateline Zamboanga.